Қазақстан мен сүйлөштүк, силердин элиң, силердин бийлигиңер кол коюп берсе болду, биз жеткирип беребиз. Казактар менен сүйлөштүк деп Оренбургдун губернатору айтып атат келипчи. Çok da sebirle çok kovadır koysun ol ketiriz. Biz sizlerden bir son biz unutmayız, özümüzün akçağızga ketiriz gerek bolsa. Kol koyup berişke verilmez. Мына урматтуу кыргыз элине карап бизге көңүл буруп бизди ушундай өз мекенибизге биз деле силердин жердешибизбиз да, бизди мыякта талаада калтырдычын. Талаада калдык мына ээн талаа мыякчы көрүп атасың. Машина да жок, эчтеке да жок. Мына бизге мындай ар кандай жолдон ар өткөн, бер өткөндөр Bala мындайлар çakasılar таштап кетип атат. kesimleşin orduğa kayran bizi kaydan arkaya kayır otat. Arkaya kayır otat bizi. Dubai'den iki cevap gitti. Kaçırmıştan alıp gitti. Biletleri söz tuğalı diye ben ne diyorsun? Bilet de aytmayla koyuyorlar. Biletler kaldı sadaga. Bizge mayerden bir avtobus, bizge bir avtobus gerek oldu. Başka bir şey. Avtobusumuz avtobustan özüz tavap bizge bir tap berdi. Mына Можер кечен автобусты өзүбүз таап келдик. Эми жанагы эле жерге кол коюп берип койсо биз тынч жетет элек. Булар айтып атат, Казакстан менен сүйлөшүп койдук, болду, бүттү деп. Силердин эл бийлигиңер кол коюп берип койсо, макулдугун берсе, силерди сопровождение менен доказать жеткиребиз деп атат кой. Bizim biylик uykuda jatat, uykuda. Kıynalbay atat, hiç nerseni oylabay atat. Karşı toysa özün oylop okşoğan bilikten keregi yok. Жеткирип беребиз. Казакстан менен сүйлөштүк, силердин элиң, силердин бийлигиңер кол коюп берсе болду, биз жеткирип беребиз. Казактар менен сүйлөштүк деп Оренбургдун губернатору айтып атат келипчи. Çok da sebirle çok kovadır koysun ol ketiriz. Biz sizlerden bir son biz unutmayız, özümüzün akçağızga ketiriz gerek bolsa. Kol koyup berişke verilmez. Мына урматтуу кыргыз элине карап бизге көңүл буруп бизди ушундай өз мекенибизге биз деле силердин жердешибизбиз да, бизди мыякта талаада калтырдычын. Талаада калдык мына ээн талаа мыякчы көрүп атасың. Машина да жок, эчтеке да жок. Al jakta orup kalbagala. Мына бизге мындай ар кандай жолдон ар өткөн, бер өткөндөр Bala мындайлар таштап çakasılar кетип атат. kesimleşin orduğa kayran bizi kaydan arkaya kayır otat. Arkaya kayır otat bizi. Dubai'den iki cevap gitti. Kaçırmıştan alıp gitti. Biletleri söz tuğalı diye ben ne diyorsun? Bilet de aytmayla koyuyorlar. Biletler kaldı sadaga. Bizge mayerden bir avtobus, bizge bir avtobus gerek oldu. Başka bir şey. Avtobusumuz avtobustan özүз таап bizge bir tap berdi. Мына Можер кечен автобусты өзүбүз таап келдик. Эми жанагы эле жерге кол коюп берип койсо, биз тынч жетет элек. Булар айтып атат, Казакстан менен сүйлөшүп койдук, болду, бүттү деп. Силердин эл бийлигиңер кол коюп берип койсо, макулдугун берсе, силерди сопровождение менен доказать жеткиребиз деп атат кой. Bizim biylик uykuda jatat, uykuda. Kıynalbay atat, hiç nerseni oylabay atat. Karşı toysa özün oylop okşoğan bilikten keregi yok. Üçüncü şaylagamız. Prezident bizi kollayıp dep şaylagamız. Biz prezidenti çok, mekeni çok adam emas biz. Bizim prezidentimiz var, biz mekenimiz var. Biz Kırgızstan'dan jaranыбыз. Oşor için sizlerge tüzdön-tüz kayırlabız. Bugün de ötön. Uşunday kıyınçılık vakta Kırgızdın takdırı keçmegen prezident, deputatın bizge ne gereği var? Buna 120 deputatın arasından biri Kanıyor Kapaşov, Pirmatov, Canar Akаев, Монбеков, Никитина, Орус болsa dağı Kırgız jaranын ойлоп атат. Kana kalgan deputat, ne birinci klasın okuçusu, 5 deputat gerekmiz kalgan minister, prezidentke biz Kırgızlar gerek emes bizbe. Biz de şu yerde bala çakan oğuz dep, enata oğuz dep bardığız şu yerde. Baldарын tıştap, biri katının tıştap, biri olsa büyösün tıştap, kalada okat dep жүрөбүз muna. Üstüne bir gana yolda açıp bere albaysыңар, 2 saatlik. Biz akça soragan jokpuz. Bizdin özümüzdün maşina özümenен tranzit menен ötüp ketkenge bardığыбыз daярбыз. Урматтуу президентибиz Сооронбай Шарипович, bizge avtobusun gereği yok, samolyoттун gereği yok. Bizge 2 saat vakit gerek. Kanday Kırgız, kanday Kazakistan'ın transport ministrine süйлөшкөнгө духуңар жетпей. Зачем bizge Старик, Fuat Boronov окшогон министрдин? Мына менин да диплом бар, мен да министр боло турган адаммын. Зачем bizge süйлөшө албаган Стариктердин кереги бар? Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, Мухаммед Абылгазиев, sizlerge tüzdön-tüz kayırlabыз, kayырлы бер уже тажадык. Bizge конкретный жообун айткыла. Мына bundan 10 gün burada aytқансыңар, bir jumada чечилет. Солинецкийди Канıyor Капашов көтөрүп чыкканда айткансыңар. Сүйлөшүп атабыз. Канча сүйлөшөсүңөр? Биз мына күзгө чейин күтөбүз. Болбосо бизге ушул жерден участок алып берип, бирөө толу Оренбургга калтыргыла. Жаман көрсөңөр, жаман көргүлө. Урматтуу президент, ушуну эске алыңыз. Siz Кыргызстандын президентисиз. Кыргыздарды колдой турган адамсыз.
Sizge dağı tüzde tüz kayırlağız. Buna aksakaldın ilaganın gördüңөр. Ne жерде kança жаш балдар, kança ayal kişiler. Bari maşinede yaşadık. Buna ki. Spreyler, gazyer, polnoy turат. Akça kalmadı. Produktuğa akça yok. Şermende var büttün mü? Acık ben özörtte Kazak'tan uyanğıla. Ettinger bolsa 120 deputat. Şunu kadar çıktı. Olmasa akıydan çıkıp ketkiler. 100 lirana pozdağa dön. Miting bolat bu üçün. Kudaydan korkula. Bolmasa bizge 120 deputat, ministr, prezidentin gereği yok. 250 adamdı kolday almagan Kırgızstan'da premier ministri, prezident, deputattın bizge ne gereği var? Bolgonu 5 deputat, dair seyir aytıp keteyim. Şaylı olganda deputatlar gerek bizge. Andan başka bir gereği yok. Kolunu Kırgızlar taşlap koy. Canar Akay, Bombekov, Nikitina, Primatov, dağı 1-2 deputat kana koldu odan. Çün жүрөгүм менен kalgan deputatlar ne? Alsınlar mı? Davay Kırgızlar için jardam kılgıla. Biz çıday almay kaldık. Biz akçadan kıynaldık. Yolda açıp vergiler, yolda açıp vergiler. Kazakistan'dan yol açıp vergiler. 2 saatlik vakit gerek bizge. Uyasanlar uşul. Prezident yolda kavuşmalında dedi açık O bol. aksakal kişi ilerdi. Kudaydan korkula. Өткөндө дагы 2 сутка үйгө жеткиче элде акча калган жок. 2 сутка даярчы Кыргызстанга кетишибиз керек. Бул жерде адамдардын акыркы чырамы калып атат. Эч кимде акча калган Ömür жок. boyu Kazak menen komşu yaşap gelemiz. Uşuğa tilinger ötmese. Manaki. Yaşa Силердин керегиңер жок. Ошо жолду ача албаса. O yer bir yerde toktooz. Murdağda ketiş emez. Tranzitte hiç yerge toktobой ketip kalışka jolda çalmasalar kanday demesi mesele. Adamlarda akçası kalmadı. Bir yerden ötkende dağı 2 sutka жүрүш керек odan Kırgızstan'a. Kantip jetez. Büt var maşinalarda alıp gitmese Yol açıp vergiler, yol açıp vergiler. Olmasa emne kılgan Yemeğerde çoğunu aytıkla bir monday bileli biz kanday bol otat alacakta. Kalıyor Kapaş aytkanday. 30 yıl migrantlar kançakça oturdu bunlar. 30 yılda bir yolu jardam 60 milyar. 30 yılda bir yolu. Bolgondo dagı 200 Kırgız uşul jerde. Kançası Moskovada. Bir uşundayda jardam bere almagan bizge beyliktin gereği yok. Uyat. Bet degen yok eкен. Bet degen yok. Bet degen kalgan emes. Все. Ушунча жаранын артынан жардам баратат. Börek болып кетіп қалды. Машинаlardan bir sıra tartıp Өтүрүп коюп эле машиналар ата. Birden tartып uşular girgiş gerek. Şaşılganın cinabagan bastıktı. Ay yavruna ak çölmüktü mırgıtı. Yıldızlardan şaşma kalgan şaştıktı. Geçinip Çağırdım şastımda şaşırganın cinabagan bastıktı.